Halal bihalal. Dara yeay. Mbak, kemarin berapa episode Mbak? 18. 8 episode. Lanjut lagi kan 27. Habis ini episode ke-9 Mbak. Isi episodenya mukulin kamu Mbak. Dara, kalau kuat sih dah 8 episode. Kurang ajar, kalian lo yang mau nonton ya. Sar, kalau kuat sih Sar 8 episode total loh. Gue baru nanya dia. Gue nanya, ya Allah, kalian orang pengen nonton horor itu komitmen Rin. 8 episode komitmen buat lu Rin. Jadi kemarin ceritanya di grup si Aukarin ngechat nonton horor yuk. Nah datanglah nih orang-orang goblok nih, Dara, Risya, sama si Sarah ke rumah Aukarin dengan niat nonton horor. Nonton film 2 jam aja komitmen. Nah gue datang telat duduk. Filmnya habis, kok mulai lagi? Gue tanya lah, ini film apaan? Series. Udah berapa episode? 7 episode. 7 episode komitmen. Gue jadinya 7 episode. Linglung, gue pulang-pulang linglung. Dia tak menonton gini udah. Gue kira kenceng nih. Aktivitasnya mau sama gue kan mau nonton 20 episode, emang binge 20 watching. episode Sarah 20 episode. Binge watching gue sama Karin. Nah kalau sama kalian kan enggak, dia salah naruh aktivitas. Udah muka kita kenceng nih. Ya Allah, Injak nggak kepencet. Udah. Emang jelek sifat lu ya. Emang jelek. Gak kepencet dibilang sifat jelek. Gue taruh lu ya di rumah Karin nonton series 20 episode. Jangan sampai lu kejebak di garu. 20 episode Siksa dunia. straight. Lagu aku buat acara halal bihalal ngumpul sama semuanya. Hai guys, hello Rin, Karin. Lagi baca undang-undang lu. Pertama nih. Gue dulu pertama. Dia nih orang-orang kampung. Iya, Mas Lili ya. Ya Allah, Dara anak sih. Karin ngentut. Jilat. Ya Allah, Jilat sekarang. Buktiin kalau kamu sayang sama aku. gue disuruh jilat ketek Aukarin. Jilat ketek Aukarin. Judulnya jilat ketek Aukarin. Jilat sekarang juga. Gak buktiin kamu sayang sama aku gak sih? Wah gila. Keparahan ini bocah keparahan. Orang udah disuruh duduk 8 episode. Mending jilat apa duduk 8 episode? Duduk sambil pukulin kamu. Kuat. Anda gak kuat ngeladenin Aukarin. Ampun Aukarin. Kemarin 8 episode, sekarang 8 sesi. Foto sama Aukarin. Bener udah gue bagi fotonya ya. Tuh kan dia antagonis. Guys, Hazard antagonis. Gue bagi. Ya Allah udah dicepol antagonis anjing. Mungkinnya sampai merah. Oh ada ini ya Setiap langkah ngonten di situ, di sini, di sono ntar. Setiap langkah sampai jangan lama-lama jadi staycation ya. Kata orang hotel kayak gini. Emang geng Aukarin kampung. Geng kampung. jangan gitu dong, Ken. Aku memang kampung. Aku anak kampung. Sentil 5 jari anjing. Sentuh 5 jari. Ih, kampung banget sih. Nah kita di belakang sitanya. Aduh, ribet anjir. Alamak. Ayo lama. Aturan bikin alamanya di sini nih komen baju. Ini kata Dara Keras apa nih? bangsat. Antum jangan keras nih. Nih, gue beri nih. Keras, bocah pada kuat-kuat. Nanti gue Gila. jalannya lo makin susah, demi Allah pasti susah kalau di tangga. Nggak jelas, gue kayak bayi dugong. Nggak jelas anjing. Suatu ide tolong. Ada juga orang lain mah mencari darah duduk di sini. Ya udah, di sini. Nah lu di luar deh.
Anjay. Japanese. Kayak kurang ungu deh, ungu gak sih? Kurang ungu. Kayak ungu deh, iya gak sih? Tawan. Kopek. Bagus banget, deketan dong. So we made this. Ini yang tadi kita buat tapi lupa direkam. Boleh, can you put on a normal light? Wih, anjay, petir ceritanya. So nice. Lihat warnanya, bagus banget ya. Dan di bawah, Abi udah beli tempat akrilik buat nyimpen yang lainnya. Kayak lo tau nggak? Sorry ya. Jangan nonton series. 3 orang ini gue bawa lagi nonton series. Hah? Seriesnya bukan hanya series, tapi berseason. Kayak hantu. Karin abis ngeracunin gue kotak tisu. Ternyata ada asbaknya juga dia. Asbak ya. Iya, gemes banget. Lucu banget. Asbaknya. Ada warna lain lagi? Iya, gemes banget. Farah Firdaus, kamu benar, selamat. Kamu tinggal DM nomor kamu, ntar aku langsung transfer pulsanya. Lihat, lucu banget kan? Tuh, gemes buat pink milk gue. Gue ini buat gue lucu banget sih. Juga lucu. Si Abi sukanya yang ini. Tuh, bagus banget, gila kualitasnya, tapi harganya kalian pasti kaget sih. Harganya Mursida, Wak. Pink milk every day with bear, mama bear. Sumpah gue kenapa obsesi banget sama pink milk ya, gara-gara Bangkok nih, sialan nih pink milk. Pink milk. Fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine, girl you look mighty fine. Won't you rub your Aku mau 8 episode aja. Aku kuat yang itu.